Siletha inkosi enkulu yaseBuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Manazaretha ayingcwele. Ngumfana mina wakwaManqele. La emaye kodwa ke ngokukhula komuzi kaMkhulu sengakhe lapha endaweni yaseKalaneni phansi kaBaba uMshumeli uPhungose. Amen. Amen. Bantwana bahle basezulwini zehla phezulu namhlanje zehla kwagogo. Yeah. Lapha eLindantonga. Amen. Amen. Uzwa ngomuzwa okhona ebandleni nokushisa kwenkozi inqala ukuthi lapha sekhaya elikhulu. Amen. Ya, bengithi ngizoguqa amaNazaretha ngoba kube kuhle ngelinye ilanga ukuhlale phansi ulalela inkonzo. Kodwa uma isukuma insizwa ngalomoya enawo ngikhumbula isango engangena ngalo kulamuzi waseLinda ngamzukwana ngishaya intambo ngihlanganisa ngithatha inansi kwehlaza. Ya ngangilapha ngangena kuleli sango. Kwakumnandi kimi amaNazaretha igazi ligijima ngilindile kanye nabalindile yasiqhamuka insizwa kaNqumalo iphethe ngesandla ingcafaza yami yangincinga amaNazaretha yathi nangu umkhwenyana yayinikela kimi ingane ilokho ukuhamba nhlansuthi esafundiswa khona kuleli bandla. Ya manje weqa kanjani wena unganikile ubona yeqa umgoqo ungawezi ubana kwezi wezoba ya okele oyingcwelenge mabona ntalisuthi ntalisuthi ungenelwa yini umthetho wakho zephulelana ingane unganikiwe. Yini ungabi namahlolo okusaba into kwahlala. Ya sikwagogo amaNazaretha. Kodwa ngikho lapho bengithi jante amaNazaretha. Amen. Uma ngana ngikhumbula leyo ndaba ukuthi amaNazaretha ngahlanganisa kulomuzi kodwa izinto ayibanga lula kwakuthi 2016 amaNazaretha ngihlanganisa kulomuzi ngoJuni bantwana basezulwini kodwa akubanga lula sathi uma seshadile nentombi enganileyo amaNazaretha bafika abantwana kodwa behambe bengakafiki lokufika emhlabeni kodwa sesinalo ithemba sesibonile. Ya isizwe ekhuluma eqala ekhuluma ngethemba. Amen. Bawubuza abantu bathi uphila kanjani ubuso uthi ngiphula ngethemba. Ithemba amaNazaretha liyaphilisa. Amen. Ngahlala amaNazaretha yonke leminyaka abantwana basezulwini kwahamba oqala umfana owayesenenyanga ezihlanu bantwana bahle basezulwini wahamba wachitheka amaNazaretha ngathi ngisabheka lokho waphinde wamuhle umakoti waphinde wahamba umfana esehlukanisile esethatha inyanga esithupha. Ya sikhonza uNkulunkulu amaNazaretha. Amen. Kwathi mase kunjalo mase ngihamba ngiyamzini waseKwandeni enkosini unyazi lwezulu ngathi uma ngifika kulo ngathi inkosi lokhu ngashada ngo2016 baba kodwa abantwana asibaphathi ngezandla sithi sesethembile behambe. Ngase ngisho ukuthi ababafana bahamba sebenenyanga engaki wababaza uNkulunkulu wathi hawu mntanami labo ngabantu labo hamba ubenzele inkonzo yabo yababelethisi ubakhiphe kunina inkosi kubusise uzobathola abantwana uma umakoti esemuhle umfaka intambo ngase ngigijima umfana oleli sonto ngayilanda intambo ngabuya nayo waseyifumbatha amaNazaretha wayifumbatha owasezulwini wamkhanda umntwana wambumba amaNazaretha ngathi mangifika sahamba insuku kwamuhle umakoti sahamba insuku sahamba inyanga kuthe sekufike
eManazarethe ngithi wasenyangeni yes9 labo bafana belethe khona wasufika umlayezo unikwa enye insizwa esebuhleni yathi ubaba uthenza ababelethisi mase ngibiza amakhosikazi aseNazarethe. Amen. Ya silandela uNkulunkulu eManazarethe. Amen. Wathi makwedlula lapho eManazarethe bantwana bahle basezulwini ngithi ayiphelanga iviki ekathi kwenzela babelethisi waqala umakoti wamemeza babe seduze wathi ngibambeni wathi ngibambeni basebembamba eManazarethe basebembamba abantwana basezulwini bathe mabembamba maqedane yavela insizwa ikhona lapha ekhaya inhlansuthi ngayethi igama ngathi umaqhawe kaThixo ayazikhethela maqeda ashiye umlaza ngoba kuze kuzonela abangcwele. Amen. Sisendama enkulu njalo ikhona lensizwa ngithe ikhanda bengalithiti ngoba ivela kuhlembe lena. Amen. Ngathi ikhanda lingalithiti ikhanda lalengane ilungile mayisindala mayizenzela kodwa manje kusebenza wami umthetho ikhanda lingathithwa uye. Amen. Singake inwele kodwa ngimazikha ngazi ziqedwa yini. Kodwa ngiyabona ngabheka amehla ngabhekana kasayitsheni ngoba ngathi uma ngifika ekuthuthukeni unyazi lwezulu luqala ukuze ekuthuthukeni ngathi uma ngiguqile ngibika wathula wasezulwini wangibuka phezulu okhakhayini sengikhulumile wangangusisa wathula wangibuka wajula abantu bekhuluma kodwa ngabaphendula ebuka mina lapha phezulu okhakhayini wayesami ngenyawo ngalazo ikhathi ubaba ubehlala zame ngenyawo ehlala isikhathi eside naManazarethe. Wayesami ngibuka ngani mangiphendula ke ngathola uNkulunkulu kwathi ujulile uyangibuka njebe ngibohlana nami ngibheka phansi ngokushesha wathi khuluma ngase ngikhuluma ngiyabona ukuthi lento enungaxwayi nina manibona kwenzeka nje ningaxwayi eManazarethe sikhuluma ngoshambe bantwana basezulwini uma sikulenyanga sisenyangeni yenkosi ilanga lamalanga yesikhumbuzo sisonga yona ngenye imini uthi umvangeli umfundisi ungema esengumvangeli uthi kwagula inkosikazi yathi mayikhula indoda ingakholwa wayesesuka umkhokheli wayicela lenkosikazi wathi ngiyayicela nami lenkosikazi yakho umnumzane engenayo kweyami inyanga ushambe phezulu kwentaba omhlangano ukuba akuphilisele yona yala le ndoda bayincenga yazi yavuma yathi ngoba ushambe unesalamuzi ngizawuphatha ezami induku engizoyivikela ngazo angifuni ungenwe isalamuzi likaShambe. Uma bafika phezu kwentaba yomhlangano inkosi ilanga kuyayisindana inkonzo Manazarethe yokuthandazela abagulayo yayisiyankhena inkosi ezinomhlaba twayisihlabelela lengoma yokuthandazela basebekhala abantu twababesuka bebaleke bengabanjwa ukuthi abangabanjwa ibisibakhomba ngeambulela awe phansi umuntu aphalaze idimoni imkhombe ngesambulela awe phansi aphalaze idimoni yasukuma le ndoda yabona ukuthi akusiyena umuntu lo uNkulunkulu yalahla phansi induku yathi ngiyikhetha inkosi yasephakama. Amen. Ya Manazarethe umasila ukhona amasi angihlala phansi kukhona amasi okufanele singawakhohlwa akhulule inkosi unyazi lwezulu liqala ukuyelungisana enyakatho yathi umkhulu wami wathi uphosi ilethelwa nje ukhukhula zonke ohlunga phambili wathi hayi mina ngizohlunga manje wathi ngifuna sithi siyezulwini sibe sikhuluma ulimo lodwa wetha suthe yena dala ukuthi ube nenkani wena makhulunywa ngomthetho kaShambe ugqoka isipiki nenkani ngesabatha sikubuka sikwathembe kanti ufaka isibheki uma uzihamba uzothola kanjani ngoba kusasa uzoqonjwa uzoyeka kanjani into yenza ukhula ngoba kanjani ibheke kuyisabatha uma kukhulunywa ngomthetho wesabatha uyahlina wena uthi abantu bazenza ukuthi bakholwa hayi indlela ezulwini kuyancengwana Manazarethe musukuba nenkani ngokuhamba kwasezulwini uqala kuyibuka ukuthi awuhlungiwe awukho neqembini labahlungile Nkosi ibusisele kuzweni.